لا والكسل كلا والبي والإبانتل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. مسلم جلوة إن يتي الله تبارك وتعالى tagudo neɗɗanke on o addimo ka aduna ɗo o tagiraalimo si wona fiyo rewmo. o wi wa ma halaktu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. mi tagiraali jinna e neɗɗanke si wona fiyo ɓe rewan ko ɗum ɗon woni alhadafu alwahidu limajii linsani fi hadihi dunia. ko ɗum ɗon woni sabu gooto pet adduɗo neɗɗanke on ka hoore leydi ɗo ko rewgol allah jomiraɗo on tabaraka wa taala hara o sirkanali mo. o wi wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. ɓe yamirano kasi wona yo ɓe rewu allah jomiraɗo on ɓe laɓɓinana mo diina kan hara ɓe kafidale makko. o tentini ɗum kadi o ɓangini wondema mo sirkanimo perdey. o wiyani ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirina. pelleti hara kafiduno e allah jomiraɗo on tabaraka wa taala golle maɗen bonayno a jeyeteno e ɓen perduɓe. idan ɗum holli wondema neɗɗanke on argol makko ka aduna ɗo ko rewgol allah subhanahu wa taala kanko tun hara kadi kafidalimo e hay e gooto. ko ɗum kadi o yeeti annabi ibrahima alayhi salam. inna ibrahima kana ummah. annabi ibrahima laatike kanko tun ko jama ko mofte sabu honɗum o sirkanali allah. ko ɗum waɗi si allah wi yen jokkumo kanko wi nelaɗo sallallah alih w sallam iwtir ɓaawo ibrahima wattabi millata ibrahima hanifan wama kana min almushrikin. joni noon neɗɗo on no anda so jibinama o feƴƴay e marahil. o iwa e étape o ara e étape o iwa e étape o ara e étape ha alhaali makko o lanna. no jeeya e étape ji ɗi o arata o hawrodira keccu sukayagal makko ngal. neɗɗo on fewndo ka o woni kecco ɗon o waɗay ko faala o ƴawray o jolday o dogay o diwtoto o waɗay karate o fijay ballon o waɗay ko faala o. fewndo ka tawi himo hattani ɗon himo gayna
himo waawi ko ɗon Allah kañum kadi faalaamo ko ɗon Allah kadi haton jini e yo rewmo naa yo jooɗo haa o nawya so immoto ko woyi so jootto ko woyi so ñaamay ko beesi o walla o wiya noon himo arde o rewa Allah sabuna sukayagal makko ngal ko huunde himmunde e nder ngurdam makko ɗan ko huunde himmunde kalahara makko ko ɗum waɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tentini ɓe holli wonde ma neɗɗo landitoyte hay fii sukayagal makko ngal ɓe wi lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yusala an arba'in neɗɗo sottinoyta teppere mum nden tew ñande darngal haa o lande piiji nayi an umrihi fima abnah ara nun ɗum an shababihi fima ablahu sukayagal makko ngal koye hon ɗum lanni koye hon ɗum o nawyi koye peewal koye nunɗal koye kulol Allah koye ɗoftaare koye yankinaare kaa koye yeddugol e sanndondingol e salagol goonga e jalgitugol yimɓe diina e dartagol diina kan e wikkagol qur'ana koye hon ɗum o nawyi an shababihi fima ablahu islam on no haton jini e makko ka woni kecco ɗon yo waɗu démonstration on islam on yiya yo janngu qur'ana ɗon yo janngu sunna ɗon yo hunjonde ɗon yo juulu jemma ɗon yo hooru ɗon yo ittu zakka ɗon yo ɗaɓɓu jawdi laaɓundi ɗon yo resu o jiiɗo ɗon wona yo jooɗo haa o nawya o wiya noon mo rewde Allah nden men tuubo yay akhdariyu wi ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وتمصي البصيرة هنا يوجد كديو يهاتما الله فيني مي وانتما ميمي فيوا فندو كومي كيتشو ويقول هاتما الله فيني مي واسمي فيوا من علامة الشقاء وعلامات ملك سيد والخذلان وبيد يعني tertede majjere nden wa tamsil basira e mehede giiɗe ɓernde nden no mari gite ko ɗen yiyata goonga on ɗe jaɓa seede mum qur'ana on wi innaha la ta'ma al absaru walakin ta'ma al qulubu allati fi sudur gite ɗen naaɗe ɗo wumata ko ɗe wonɗe ka nder ɓernde ga gollitir sukayagal mangal ɗo e saayi on feƴude sabu si tawi on feƴƴi a wawatamo yewtitade suka on si o yejjiti wondema himo anda fi makko ka nder qur'anul karim qur'anare nden no andintinamo ɗin piiji ko sukaɓe hecciɗuɓe wanno annabi ibrahima nde yimɓe makko ɓen huccituno ɓe yahi o wino la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudabirina mi lancay ɗi fof ɗo yon artude si Allah jaɓi ɓe hucciti tun o soppiɗi fa ja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un soppiɗi fof o acci wotur ko nangitira ɓe arti ɓe wi man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin kombo waɗi ɗum ɗo Allah jamen mbi ko hombo soppi ɗi e pawo ko jeyaɗo e toñuɓe jente ko qur'ana on wi goɗɗo go wi sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahima konngol fatan ngol suka o wiyali sami'na shaykhan o wi fatan suka jaga ko suka on watta cuucal o waɗa goɗɗum ka nder diina al islam Allah remarka ɗum ɗon windanamo yewta fi mum
fiyo jama on ƴettirmo exemple par ce que ko exemplaire si o jaɓi wonde exemplaire. nde annabi ibrahima wanno ɗum e hoore ko woni suka ko fof e hoore bawen makko ko bandi baɓe makko ko keveero ɓe mooɓunomo ɓe wi ɓe ferade mo ka yiite Allah jaɓali yiite ngel sunnamo qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima fa aradu bihi kaydan fa ja'alnahum al akhsarin ɓe waɗanimo pewje men waɗi ko kamɓe woni perdayɓe ɓen a sikkude Allah darodata e ma sa darike dow goonga Allah wowlata hunde o firta o wi inna jundana lahumul ghalibuna ko konu amen ngu wonu foolay ngu ngun est ce que anɗa woni prêt wonugol e konu Allah subhanahu wa taala ngon ɓay ko a suka hiɗa gayna hiɗa entraîné karate a piyay mo yiiɗa o hiɗa wawi ballon sifama ala amugol ngol si ari ko a nattanteɗo leɗɗe alarba yimugol si ari ko an ɓarante alluje kon ɗum aɗa yiltitoɗa kadi ko Qur'an ndaaru sukaaɓe ɓen ko wanno kon e zamanuji feƴƴuɗi nde wonno yeddugol Allah ngol ɗuuɗi shirku on ɗuuɗi ɓe faalaka yeddude Allah ɓe wi yalten iwen ɗo no gasa Allah fewnoya en nokku goo yalten ɗo ɓe yalta ɓe yahi few Allah hiwi ɓe o ayni ɓe o waɗi ɓe huunde nde goɗɗo waɗaka ha hande walagol duuɓi temeɗɗe nokkure o imminɗinaɓe kadi tawa ɓe ma yaali hari ɓe ɗaani si o ara noon o wara ɓe kadi am hasibta anna ashaba alkahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitiyatu sukaɓe o wiyaali mawɓe o wi sukaaɓe ɓen kono ka mawɓe kaɓe nawyi ɗon e bandiyagal e yeddugol Allah Allah wi ware ɓen ɗon wa qatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum laallahum yantahun kono sukaaɓe o wi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ɓen ko gonɗinnoɓe jooma muɗum men ɓeydani ɓe kadi peewal naam ko par ce que Allah wi sa forsi wonki makin fiyoki wonu e ko faala kon a wonay tigiri e ko faala kon sabu ndaaray ka ɓernde ma o tawa no laaɓanimo o wallitoma ha wona e ko faala kon o wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓen etiɓe forsi hoore muɗum forsi wonkiji mum ɗin fiyoɓe woni e laawol diina amen Allah wi lanahdiyannahum subulana men fewnay ɓe laawi amen ɗin ɓe yiitay goonga on few inna hizba allahi humul muflihuna kono a suka haaju ma o jaatagol yargol beere fiimugol tankoro o kana balo sa wowli ɓe landoma ustase en balon no harmi ustade en jentagol musique kay no harmi minen ko pooɗa men woni e jentade aslan wona musique ko ñama kala men woni jentade aslan wona musique tigi tigi ɗum ɗo koko wowaka men tambin e laala e sanjerre e ko waywano mum musique harma ko nelaɗo maaki fuɗinay naafiqa ko e nder ɓernde neɗɗo wano ndiyan ɗan si saaƴi no fuɗinirta puɗiri ndin ka leydi noon an ko ɗum ɗo hoolorɗa imamul boukhariyu rahimahullahu taala moƴƴinɗo nde deftere sayul boukhari o hunjino qur'ana o heɓali duuɓi 9 9 an makko tawi mo hunji qur'an duuɓi 15 makko tawi o hunjike hadise guluji 70 70,000 hadis tawi no ka nder hoore makko komo 15 ans ɓeyetoma ustase min mi ronko hunjade min mi ronko wawde janngude eyi naam mi yiyetoma ella on koye ma an woni par ce que a hulata Allah a ñamay ko harmi a jentoto ko harmi a memay ko harmi a ño'ay yimɓe a yennay woɓɓe a haybinay woɓɓe a jasinay diinal islam kan
ayyitaki Allah subhanahu wa ta'ala jangali qur'ana re makkonde o yete joni o woye ustaz min kaka dudan ka hunjinte qur'ana to mi woni kono mi ron ko hunjade mi acciti na min ni ha joni ella no ma areti piyaki fiyonnu parce que Allah wowlata ko wona gonga o inni fattaqullaha wa yuallimukumullah hule Allah jannay o jaka yosi a jangale ara yawlata Allah hay si da hula Allah ara it is limited no hawri kulol ma Allah ngol is not 100% haray timma haray na 100% sina dum si da hula Allah tigiri a hunjoto a waaway jangude kulol ma Allah ngol no manki yeddito e hoore maada والدليل على هذا يا إخواني في الله لإمام الشافعي رحمه الله تعالى udditayno defte o ndaara ɗeron golle wotere ɗo yo joofoyde janngu gongol tawa naati ka nder hoore nde o yiino belerru sonnajo on ka makiti o harminana no hunjagol balɗe tati o wawali hunjade darsu gooto o yehi ka Waki' o wolanimo o wi miɗon ko hunjade darsu an on Waki' wimo yiltitoye hoore ma a yeddi Allah nokku goo o wi shakawtu ila Waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi o nelim mi yomi accu yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala fa akhbarani bi anna al-ilma nur o yetimi wonde magandangal ko annora wa nurullahi la yuhda li 'asin annora Allah on fewnirtake neddo yeddowo mo laawol kisal o laawol peewal e daru sukabe be ngande accitu mabbe koy ballon Barcelona Inter Milan Manchester United Liverpool Guinée Mali Bamako haaju mabbe koy duuni balore nden no fijede alansara no noddina ino juulede ɓe wata notade juulugol ɓe ronka juulude alansara Guinée piye wona e bitina e jowli ɓe juulali alansara ɓe haɓidi e Allah Guinée piyama sukayagal mangal no himmi nde tawno sukayagal ngal no mari important nene Aisha ƴettano ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe duuɓi jeɗɗi ɓe naati ka suudu nelaaɗo ko ɓe duuɓi jeenayi ɓe wuridi e nelaaɗo duuɓi jeenayi nelaaɗo faati nene Aisha ko ɓe duuɓi 17 ko nelaaɗo faatoto tawi nene Aisha hunjike hadise guluuje 2 e temeɗɗe 2 e hadis nogay e jowi e qur'anare Allah nde timmi ka hoore maɓɓe e nder 9 ans honto sukayagal mangal honto ko ngal nafi kon haaju ma o e jooɗagol ño'a yimɓe aybina woɓɓe rewa ɗo nanga e sabbotugol ɓe an kadi si Allah fewnima a darike ka sunna machallah waare nden accitama sonnajo mbumama a raɓɓindini coñci mo yiiɗa oɗa inde ko kefe an kadi a ittama joni ko pesa imanuji yimɓe ɓe mo yiiɗa oɗo ko kafirni ɗum ɗo nata yiite setto ɗum oɗo en imanuji ɗin ɗum landino ko poɓoni Allah winoma kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum an kadi ko ni warnoɗa ɓawo ɗo seeɗani Allah neminirma diina wota huɗuɓeya wota wikkoɓe wota añuɓe ta pottimɓe nodduɓe ka diina yewtiraɓe doydoy faminaɓe Allah subhanahu wa ta'ala e qur'ana makko faminaɓe makuji nelaɗon andinaɓe kombo woni nelaɗo no gasa Allah fewniraɓe sabu ma nelaɗo ma kanno ɗum seydina Ali ibn Abi Talib la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am ko nde Allah fewnirta sabu ma aɗen goto ɓurma moƴƴande geloɗi laawol kisal ko